Ya, fatal fatu. Kaya maulungan sa tato tunu. Yung tulanga falupe. Pa ia malay fenga tofi le tua ya so fat tulanga pe foi ia. Pa ia malu sa tato tunu. Te pa mainga fale polu ya, me se foi le lo sa tato tunu. Tal fatu sof man malor tato di falo Yesu Kristo. Ngona nei tayau ya olea o fesa manoa tato so atoi sin fe au male upole tua malo ale tawata malo long sai after fo ile fa no ina mai o to taimi tato te ma fa fata sai le fiam pa ia tato tua le ngona nei tayau ya ia lo fina ngalo se loto la ho se vai lo to wona ya mai se fe au fa ngang mo ta to nei ta yao ala ta ia ta to se talo le ie ma to fa sta nei ta yao ma to wala mai fa no le mai a fo ni si ta penanga ala o fe nga venga ya fa sta tele le to e mo le ola to mo malos e ma to te tu fa in fa so e lo fiom ya tu na tu nei tai au mala upo e valea vai ele mala malama foi lo atali fa mo mana lo ngang pa ia ya te fa matala lo tole fe au nei tai au ya ai me se foi le fi ta fa fonga so ma to tu lo nei tai au ya le fa un man ta to ma oi ono lo swafo Kristo da le kalisia ma to talo ma val au tu ni amen. Ya, tato afonga maia ora o feita vina se tusi mele fiang pa ia tato tua ole fasoa nei ta ole mo mai se o fa malosi mele tusi Yohane lum ta sutol Yohane evangelia sutol fia tal noele fai mo fa ngata lus fulu ya ono Jamie ole a fai tau me ina nai fai upu ia ele lusu dua ya ngata mai fa ipu e lus fulu todos fulu ele nei tai ala fa tawina ya ne lum ta sutolu ya alfa ipu fulu fa ngata lus fulu va funga mai ele fiong pa ia le tua wa umona murmuru e ia o lato vai ua tango fo yo no ofu ma toe ta oto on fa pe antu leo ia ya te la tou wo to lo ia le mea wo fa ya te oto to te ta ua mai ya o le wa o maleri o le leifo ila o to e fai mai na wa o lava le o le nei a fa yo o le li i male o mulu ino o to vai e te tau ona fe mulu ai o to vai wa wo avatu le fa wa o ya te o e pe ona o faia ya te o ia fa pe lava o to ona fai moni o te faia tu ya te o ele sili le ona ilona li ele sili fo ile wa awina ile ana le fe au wa wo to ilo ia mea amu ia o tau pea o tau whaia. Ele o tau uma o te whaia tuai. Wa owi loa i la tau na o whilwhilia. A peta, ia tau nu o ele tusi. Ole ai whatasi mau ua a mai ia ta i lona muli vai. Te whaiatu nei lava ia te o tau. Aole io o mai ina ia o tau talitonu. Pe a tau nu o au i le ola. Moni o te whaiati a te otou. O le talia se tasi o te awina atu. E talia ia oa. O le talia foi oa. E talia ia le ua awina mai a. Wamanuia te mai le tua. Lana upu nei tai ao se manatu. Fia so o le nei tai ao mai fe au nawa yaso o le servanthood of Jesus Christ.
o le soifua au na o Yesu Keriso le taimi sa iai le larolangi le tolu ma le afa tausanga o lana mission. Sa ia whaatino ai le soifua au na. Lea lai iai mata upu sa tala noa le lava yasu. Sa lu ia Yesu le vaivainga o nisi ono so a mese le au so Ioane me Jakob a oanga yatu e o Yerusalem na mana oile wadi ia a o Yerusalem ona nofo tupu a tasi leo la Keriso lesi ona itu au lesi uso lesi itu o Keriso pe a Fatu no ma lo Yerusalem ai le o le nal fa mo Keriso pe a o Yerusalem o lona fa mo a o Yerusalem ona maliu lea a wale fatau no ino le fina ngalo ron toma ai ile tai aole nei le mata upu lea le tusi lea Ioane pe e tai fōringa tutusa lava mana onga ia le foi e tau mawhai Keriso e lui mai loto o lona au so o le ngā luenga wha au na a Keriso ui ao ia o le tua ui o le tupu ai sa nga lue fa ona le o to fa fonga le ta upu sa vita wina o le mata upu ile mulu ina o vai o so o Yesu Yesu Keriso mulu ina Yesu a ao po vai o ona so o lana nga luenga fa au ona la le meisu ma le fatu o Keriso na sa wai pe na ifetalai na o sau ina ia au natu ai le ina ia au na mai nisi antia le wo ol malanga Yerusalem o le yaso lia o le taimi wo mai matangata yutai Yerusalem e fa manatu le paseka o le tausa minga e fa manatu o le lave ina o le nuu mai ai kupito le mesa anof polonga e le tua le lava mai matausi le fenga inga lea o le aso o le vai aso lea o le wa mai umatangata e celebrate le sauninga o le paseka po le sauninga o le lave ina e whamanatu ai le rofo le tua ma lo lato le iloa o lea e sau ai ma Keriso i le taimi lea ma lo lato le iloa o le lato paseka o Yesu o le paseka o le a fasia o lea wa iai tutonu e le malama ai latou Muli ane le fiafi lea. Ona whaia lea o le paseka Yesu ma ono so. O i la lea e na tupu ai le mulu ngā vai lea Yesu ma ono so. I le vai yaso a lea o le whamanatu ina o le paseka i to tonu Yerusalema. A lea ua whai le paseka Yesu ma ono so. Sila mea nina sila fia Keriso ile fiafina ma le taimina ua whapena na ratu o mai sei whamanatu le paseka sila fia le leia Yesu o lona taimi ua o taimi maliwai o taimi oti ai o taimi whasatau roi o ia ai lei maseisi o le au soo ma le nuu e malama i le wha moe lo Yesu o le aoti o sila fia Keriso le tu ai ngā oti ai sila fia Keriso le wha moe o lona maliu e le o malama ai o na so le isi mea la meisu matua iau wa lofa lava iate o tau sa ia o le unga e le o malama foi so ni mea lea o le isi mea na iloa Yesu le po leo le paseka sila fia le Yesu o lo iai fo i masatani le po lea mai le tala le nuta upu alea ua whaatumu ina e satani le loto iuta po alea o le a wha ai loa ai e le ti apolo o iuta o le a ia wha lata ina Keriso i le po lea ma le isi mea matautia na i loa Keriso le po lea na matua i loa le leie Keriso loto ma le mana o fia maururunga o na so fia sili ono so tele o mena sila fia Keriso leanga o Keriso nate sila fia me uma
Jesus knew the time has come for him to die. The time to die, the way to die, and the reason to die. He loved them so much to the end. Jesus knew that the devil already prompted Judas. Jesus knew that disciples desired to be masters rather than to be servants. Wa tatou le velen Silvia Yesu la to pasek. Wa fia matai fia sili uma wa fia li sili uma to sfulu role. Awale ai ma sese fia au ona. La meni suna usau te au ona te le isau yo to au ona mai aja. Mea na sila fia Yesu paseka le te lo to. La na tu ai mai wata oto ya ai. Ona tu le lungo Yesu. Ile tu maleanga fa itaya pe ata penal pasek. E ta oto e ai elem fain ta oto se sil tau sama. E ai pe a fayele mulu ina vai. Pe a fayele solo ia pefu vai. Le tu maleanga fa a itaya e ta tau ona fai. Ai ale polio o le se me na fai. Wa lava le na e ta watu ia ke viso. Ua fia matai, ua fia masters o marsuluane. Ua le aise se alo faile au nanga. Ua le aise se alo serve tangata. O ta oto a mua maurunga loto. Le ala le na tu ai ke viso lunga. Tu ke viso wa tango le apavai. Ma so loi wa tango foi le I solo. O mana fulu vai le fulu luale. Ua tango foi le solo sa fusi. Le ie sa fusi le ono pui manawa. Ma ua so loi ei vai wha mango. I le tū ma le anga wha ai utaia. O le a se wa aia le au so o lea o. A tonu a matua kiel ti ala to roto. Le mea sa tauna la to wifi. A ua le mawhaina oi wha tino. Isea, maua lunga le fia matai. A maua lunga le fia sili. Le fia li sili. Wa musu e sawe au nei lalo. Le aso la to langona ina wa tu lunga lo la to taita. Ma ua alu fa tino le au nanga fa au. Taro fai a Yesu le matai lo la to taita. A ua le manatu o ia te tau na au na mai engis. A ua tu lunga ua fai le ngā luenga fa au na. Tau tia le mea na tupu le napo. Nae whamtala mai whamata whai mua tau lunga. Mai ua whengeno a ira wali. O tele toi fia tui lunga whai mai pe telu. Yesu aua te solo yo vai. Yesu a le solo e le so to fata sma. Whai mai pe telu a whai la na aua solo na o vai. E fata ele o mora o tino. Ua le mau tonu leo so. Ina ua tu lunga lo lato tai ma fai le ngalwen. What a humble servant Jesus Christ. Fa mau lalo lona roto a ua alu e fai le au nang. Pe ayo lea le sao ana saunoanga mana whetalani. Na o sau o te au na atu I tangata. O te le sau ina ia au na mai tangata ia tia. Very true. Wa mai ona ia whai a lea o ngā ruenga mo ona so. Ai e ni nei mea se tolu au te fia whama mawha e tau a mai ai se whi au whare nganga. Mo ta ua I le nei pō alu whisiri e nei tai alu whisiri o a mai lau soi fua au ona. Mana ia leata wa mai ke viso. Ona ia whaatino lea ma whaata oto se example sili na mana ia. He had to set an example for them to follow by washing their feet. Ai la ia awa onga tolu tātou te
fia mata nei tai au. Pe fea. Ona tātou whaia le au nanga whaanke riso. Tolu a mea tā ua e fia whata ua o le motive. O le motive o le anganga e whai ai le au nanga. Tātou wa ai i le motive o le au soo ia. Mawarunga, pride, selfish. Musu e whamau lalo. O le ai se hambo lantou loto. Tu ia lunga se a o seisi foi a o seisi. Le ale meu ta oto ai ma fa se sau ye su fa nga luenga. Pride. Se le motive, wrong motive. Na muli ai. Man tua foi le mana fufo atu fa fita o le uri ia. O ia ne mai a kopo le wala a o me le su a fia mo muli. A fia ma walunga o lalo au na tau tua. A le o mai i wo o Yerusalema. Ta oto le paseka o le lasi paseka sole ai le ma fa ya fa maururunga o roto. Au na male loto fia sili. La lea na fata oto Yesu le mea lea. Ai o le ase a o onga mo oe ma o tangata au ona le tua. E lui ai foi lo soifua au ona le nei tai ao. O te fia fata ua le upule o le motive. Ia sao le nganga ta te au na ai. Our motive in serving should be humility of love. Ole nganga e fatino ai tato o nanga Samoa nei tai ama le whainga ruenga. Po whea lava le mea nei te ngalue ai. O oe o se tangata whainga ruenga, o oe o se au na. Ma nei ale whamanato ke riso. Ia sao le motive e te au na ai. Ia ole ale winga. Ia i tātou le loto maua lalo i le rofa. E whatino ai le au nanga. A wā, a whaitau te au na e sue ai maulunga tātou loto e le wha maula lalo. E le se vi ingo le tua e mawai, e le ai se file mu, e le ai se mea le leita. Rono winga, our motive in serving should be humility of love. Ole tala nai su meisu, I love them to the end. O te rofa tele ia te o tau lonanu. Se ia o lava le unga. Le ala na whamau lalo eno na loto. Set up like example le atu ilunga ma solo vai. E se le mana ia. Pe a sao le nganga e whai ai le tau tua le tangata. Pe a sao le nganga e whatino ai le au nanga, le motive. Le ana whai loa ke viso. O le nganga na sawai au na mo tangata. Ai le ina ia au na mai tangata. Ma na ia le nganga. Ai pe ta i le au so. Se le motive. Tolu ma le awhata usanga muli. Ai muli a ma le loto fia sili. Muli a ma le loto fia mawalunga. Lea la o Yerusalema. A lea lava e le suia lava o lato loto. Musu e sawe au na. Lono winga se lui foi le mota ua le au nganu due. Le au na. Fele mena te au na yai. Mana ia whamanatu. Ia sao le motive. Ia sao le nganga. E te muli ai i le wheau mani ngā ruenga le tua. Aua nei o tā au na maso tā whamauarunga. Aua nei o tā manatu whamauarunga e lo tā tofi. Lo tā tūlanga. Ma lo tā wala wina. Ma naia le whataita inga wa mai ke riso mo tā ua nei tai au. Aua whamua ina lo tā tangata. Ai whamua isi tangata. Awane ia ta ua langona sai le au so. Sau se ise solo lato vai. Sau se ise serve lato. Tato vai le servanthood of Jesus Christ. Na tuilunga tango le pavai masavali masolo toi solo famang. Samoa ma le au whainga nuenga. Ko le alo tūlanga o iai ma na ia le whataita inga lea. Ia sao le nganga ta te whai ai se mea. Le anga a sao. E vi i ai le tua. Aua ne vi i ai oe vi i ai au le ta au nanga. Aua ne i o ta whaatalitali o mai nisi. Ai mana ia le example o mai ki riso. Se tui lunga e anu.
Alu e serve tangata. Alu e fesoasoani maofa atu le lofa. Jesus humbly performed the lowest task, the lowest slave's task. He took the towel and basin with, and he began to wash his disciples' feet. Wow. Love and humility are the motives behind Jesus' words and action. Mera sa taoto le loto malfinangalo Yesu fa mawalalo male lofa fa mayo te lofa ya te tau sa ia o lava i le unga loto mawalalo male lofa wa ya ita tau. Nothing stops him from loving us. His love is real. His love is complete for all time and for everyone. Wa ita tau le lofa le lofa le fa ke riso ele uma e moni mai lofa so se tangata all time. Wow. His love is shown by his humiliation. E lui oile nei tai au. Sawia ilalo oile wana ia ta maua le loto fa maua lalo. Wa ese ia lo ta fa maua lunga pai o le maua lunga na ia loto le au so. Fiu e lui ala e maua lunga fia au auna fi sili ia Samoa o le fa manatu le na ia sa o le mauti ta te ngalu due ma ta au nai le ke riso o ia le tu le langi ana fa maua lalo lava tu stale pelu na rifo lava i lalo fa peio se polonga ina ia Fatu Tuu le fina ngalo lona tama sau se ta pena le loa tangata i taia le na aso le paseka o Yesu leo le paseka o le afasia na yaso mulmuliane ina ia lave ina ila tau mai le anga sala o le whamanatuina o le celebration o le Passover ya Jerusalema ai o le atale na o lea na sau weke riso sau se fasia ia ina ia lave a ilona nuu mai ile anga sala e pe ta ia le man malama te ena le nu ai sa lofa lava ke riso. He humbled himself. Mulmuliani o na la to pu elea malato famasino malato fasa tau le ai se upu sa fai ngu le ona ina ia faola ina lona nuu le ang sala le ala foi lea ua taman wi ai nu ese ile faola tanga ona ua fa maua lalo Yesu o ia le tu o ia le tupu a ua fai le onanga mana ia le motive na fai ai na ngaluenga ina ia fulfill the purpose alon tama ina ia maua se vi inga alon tama a ia ola tangata na ia faia ua le loa le ansala talo fai ua fasia le paseka ina ua poto Yerusalema isa ina ia ola lona nu ola i matatou nu ese o le motive sa fatino ai ma na ia le nganga Fa'atino lona loto mawalalo ma lona alofa te loa pe ana le alofa ke riso ele au mai lea fa'aola tanga ia i tātou. He humbled himself. He offered himself completely to die and to suffer on the cross for the sake of yourself, to redeem us and set us free from the bondage of death and sin. See the motive na alu ke riso fai ni ngaluenga o le whaamawalalo male alofa ina ia ola ta ua le tangata sala challenge Yesu motive se sa yono so au na malefia whaamawalunga uso le tai au mana ia le luitau ta o ia lalo ma ia sa o le nganga ta te whai ai se mea mo le tua ai aua ne i tā whao ina se vi ingo le tua. Ne i le ai so tā pale. Ne i o tā whao ina le vi inga i lano nei. Au le vi inga e tauna ave mo le tua. Serve for God. But serve but not to be served. Le upulona lua
o le upulea o le moral, motive moral, o le moral o se 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏 le leina whaia ke riso. Our motto in serving is the Lord Jesus Christ. Wa mai Yesu o ia le motto, le role model lea, ka kou ia ngā lurui. Wa whata oto ke riso, i whai o ia ma 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏 ia tātou. O Yesu lava le 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏, o lo tātou soifua au auna ma le roto maulano, au auna ma le alofa. Jesus Christ himself is our model of serving God and others. Mana tato au auna wa ai o Yesu o le model o le 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏 sili lena 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏 ai tato soifua au auna e loto maulano e alofa ma ina ia whaatino le fina ngalo lona tamā. So Jesus is the King. O ia le tupu. A ua whapena ona serve e ia ona tangata. A o tangata ona so sa tauna o e serve le King. Ai sea maua runga. Ma ia le moro. Sau lalo e alo whai leo o nanga. O lono winga o le moro fo na mo ta ua. Ka o ese mai runga ka ngofoa maururunga. Ka o mai lalo. Ta au na mo tangata le tua. Mo tangata lo e kalesia, mo tangata lo wainga. Peke makai, peke polea lava lo tulanga. Maua lunga iai. Le maro le wa mai ke riso. O le tato woi lalo. Ai tato wo e serve tangata. Se ala vai tele. Se e 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏. Ane fai sei puti ma sessia le kalesia pe pio fisi au pe po ai lava tato tulang. Mana ia ta o e 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏. Ta put in practice le moral le wa mai ke riso. Jesus is the judge who should be judged others but was judged by others. Le singa mea o Yesu o ia le whamasingo sile le langi ma le langi. O ia na te whamasino a tangata ai me le tupi a Yesu. Wo mai tangata whamasino Yesu ale ai ma se tanga ngu lau. Humble himself, feel whamasingo. E o tangata la to whamasino mai o Yesu e leo o se atua o le tali Josefa o le ti Apollo. Whamasino tangata Yesu o le whamasino sign of moral of o le humility, sign o le loto maulalo ma le lof. Jesus was their master. They should wash his feet, but he washed their feet. O ia le master, o ia le whamasino sili, o ia o le tupu, ale alme o tupu. Ua tui lunga ma whaile ngā leang. Sa moa le tai ao ma wo ma inga. O le role model lea e tauna whai eila au nanga. Po where na te au nai. Po whea lava le matanga luenga po whea. O se rui lea mai a ke liso. Pe a whai o le kerisiano whanau fōwina. Tātou whātai a ke ia. O ia o le tupu, o ia o le whamasino sili, o ia o le master, o le pule le langi ma le lalo langi, o ia le creator na whaia oe ma. Ai wa ai le 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏. Sau ai lunga, sau ilalo, se i whaatino le alofa whakeriso. What a humble servant. Mana iaina maina wa umana fulu solo vai. Ona ia apo i lea i ona so naso. After washing the disciples' feet, he sat down again with them and told them his two important commands for them. Lua lava fatonunga na ave yai mai a isu. Jesus expects us to serve one another. Mana o sila fia Yesu e ta tau ona tātou servinga tangata. Mele Yesu yang so lewa o whaatino ina ngā ruenga ia o tau whe mulu wai o tau vai. Whai an so lewa o mana whai an 𝚑𝚙𝚎𝚢𝗏 o la o tau e whe mulu wai o tau wa ao mau tau vai. Nono inga o mai laro
alu lese au na mo lese. Mele mana onga lua ke viso. Ia o tau wo ma ia o tau whaatino le mea ua uma ona o tau wa ai. Jesus expects us to follow his example of serving others, not in our own terms and ways, but in ways of the Lord. Tato wo e whaatino le whaataitainga mane ua umana whaatino e ke viso. Au na Mois. Leo ngā lue leo Fatu Tuu mana ia whamanatu. Tato woe au na atu. Tato woe serve nis tangata. A ia serve ile mauti wale tua. Au ane o tato serve i o tato langona ma o tato manatu. Leanga iai huisteimi. Tato te o ai whaia o nanga. E su ai se tato. Tela mai o ai. Me. Le ai serve on behalf of Jesus Christ. Mana ia le ata leo whaatino ke visa mai. So, o mana o whaata o tol whaate tainga. Ola ia. Whe mulu wa i o tau wahe. Wha maura lalo i o tau loto. Mai o tau help each other. Love each other. O i lalo. Ma ia whape nao no tau whe soan ia. Whe wha mawhan whanai. Wa umana o whaatino na ngā wenga. Ola ia whaatino atu monisi. Pele o lea foi se whaatonunga. Mo oele tanga lue le tua. Mo oele au auna le tua. Po whela vai to tono lo wa inga. To tono lo whalwhainga wenga. To tono le karisia. Ma na ia le whaatonunga. Tato wola ia. Kako ese ia male roko. Whaamawalunga peo le au so. Loto fia sili mana oi. E mai nise au auna. Alo e whataitai. Leanga li ia ile tua. Ae whaamanuia ai. Lea tua ia te oe. Ile whaiupuna na e suru ono masu fitu. Na e saunoa ai e su. Lelo whaitau atu. Suru ono masu fitu. Maile Yesu. E moni o te whaiatu ia te outau. Ele sili le au ono ilonari. Ele sili fo i le wa awina. I le ana le whe au. A whai o outou iloa ia mea. Amu i o outou pea outou whaia. E le o outou uma o te whaiatu ai. A ua iloa i la tauna o whitwhiria. Ai pe tai ia tau nuu ai le tusi. Amu i o outou pea outou whaia le mea lea. Nono minga mana umia le tātou o. Let us go and perform and do what Jesus command to his disciples. Oe mulu vahe. Oe whamangalo atu. Oe ofo atu le whesoasoani. Le anga e le sili tātou. E sili le na awina mai tātou. Awe te manatu oe sili. O mai nise au ona oe a le tupu. O oe a le whewhi. Oe a le li sili. Mai le sili a e tā ua. Le sili tā ua ona le na awina mai. A tātou o e whai le au nanga. The Lord Jesus promised a blessed life to all who will serve him. Truly I tell you, a servant is not a greater than his master. And a messenger is not greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed. If you do them. You see what from Taranga Yesu. Mai au tau lo me e tau na tau fai o fai e whaamanu wi ai le tua. Le ngata na e fia ai lon whinga. Se lui tau ni na a o mai tātou le ata sa tātou tilo le o nanga ke wisi. Tātou woi lalo. Fai le mea o polo ina ai tātou. E manu wi ai tātou. Ina ia tātou maua le Fealo faninga moni manisio tanto uso. Male mea lona tolu. Fa umatua ili ta fa sol nei ta ya ono tei. Ole upu mentate. Motive. So mayai male moro.
ma le upu e tolu ai upu e fia whataua mai le tutonu o le tusi lea, o le upu mandate, o le mandate o le tākoli, po o le tā whasino manga, o le mandate wa mai, o le whaatai muanga po le afoi, o le tā walawina lea, o le o langa au auna o le tātou lea walawina mai le tua, o le mandate. Serving others is our mandate. O le tolo walawina na, o le whaaola ina o tangata. Te lo le mandate nan sa weke riso malu sa taulu. To save the people of the world. O le mandate na, ma le wha moe na o na sa. O le watu mai a ta ua. Ta te o e wala au lia, our calling. For the tato mandate. The Lord Jesus promised a blessed life to all who will serve him. Lena na ta ua nei ta iau. E manuia I la tau. O e mawhai ona whaatino ina e iai le au nanga. Sen manai al mandate le na ta tau. Le ala lena sa wai ke riso ma whaatino. Le fina ngalu ina ia ola le tangata ua tonu ma Fatu Tuu ia te ia. Mandate Samoa ma leo whaingaruenga ma leo Fatu Tuu ma leo ngalurue. O le lave ina ma le whaola ina o tato. A whai ua whatau nuu. Le whamoe ma le walawina o Yesu na sawai ma liu le santauru. Le whamawa lalo ai ma usitai. O leo a save ai tatou. O le tātou walawina foi na, o le tātou whaasino manga foi le na, ia tātou wō e save tangata. Ke siano, e le whapea e whaola ina ne nofo e le na, a whapea o save e na lava le na, o le mandate le na, o le tātou whaasino manga le na, o le tau wala au wina le na, alu e whaile ngā ruenga, e whesoa ni atu, ina ia ola se tangata ia te oe. Mana ia le mandate na sau ke riso. Sau ke riso. Ina ia au ngātu ina ia ola nisi. Mana tua le au so. O le mawalunga wa iai o sili lea ia la tau. Ai lu ia ke riso lea ai o mai lalo. The disciples for a place of honor is the greatest thing one gets, both here in the kingdom of God. Jesus responded by saying, if you want to be great in the kingdom, I feel silly learn to be a smart of God now. I feel silly lea yo to loa le tua. Fatai ta ia ke riso le roto mawalalo. Sa o le nganga e te muli a ia ke riso. Ma wa ai le mandate le na sei vai tangata. Ioi talo fai ia ke riso. Le au nanga fa ke riso. Na ofo ato mailo no soifua. Tolu male afutau sanga na safa ai ino sia matinga ina. Se ia o lawa ina rato fasioti ma whapua ngā ia te ia I lunga le santauru na ia tau ave ina. That was the completion of his servanthood. He died completely, suffered on the cross. Sea ina ia ola le tangata Fatu Tuu. The disciples want to be greatest. Desire the place of honor. Mea na saka oko loko le wari ia lena lainga lui. Manatu le wari e fia sili umanatau. Ma ia wha maua lunga ina. Afa mele Yesu, the greatest is found in serving others. Leo ngaru lue leo Fatu Tuu. Pe leo le se whafangu mo oe nei taiao. Ai fia maua lunga o lalo. Ta oi lalo. Faise ngā luenga, whesoa soani mo lo uso, le anga vi ia ele tua, la lea I se nganga, whesoa soani pe a o iaise mana onga le tino, pe nā fo ima mana onga whale nganga. Le lea, ke siano,
ua whaaola ina I tātou I le maliwa ke riso ina ia tātou woe serve tātou woe au auna au ane o tātou manatu e o mai nise au auna ia tātou a ia tātou wo e au auna mo nisi o fia maua le fiso tuana o lalo e sa ili ai ma lo. Jesus loved in humility, characterized his service from conception, birth, life, death, and resurrection. Vai tātou completion o le ngā luenga ke riso. Mai ai lo na whanau mai le whale o manu, whale inusia, whale manongi le anga, le maua lalo le mena sau ai ke liso. Sau I lana tala inga li tolu ma le aftausanga inusia, amusia, upu le anga tau e mua, se ia o na alu I le sa taura mata ngā, e le whai mo fie le awala maua lalo na ui mai ai ke liso. Le la awal whaluma ina au ina na whasia ai. Na alu ngu le se tala very humble servant. Why? In order to fulfill your great salvation. Ina ia whatau nuu lau whaola tanga, ma lou whaola tanga. Ma na ia le motive na sa wai ke riso. Whai o ia mamaro I le whaola tanga. Ia aile ngata whele na ia olona tūlanga. Ole avea o ia ma whātaita inga. Jesus loved. Mana ia le whakaita inga humility. Ia. Ole mandate le nā tātou. Tātou wō. E sa ili ni tangata mo le mālo le tua. E ala ilo tātou wō I lalo. Mare. Me wha umai le tā wha malos. Serving God is simply doing God's will or obeying His commands. O le ale last commandment a Yesu, po le last command a Yesu, au le toi fio le langi. Ina ua mai a lona taimi, toi tu ma soifua, ma iai le langi mo aso e fast food, ma e aloa nasa auni ali mai on so, yo to wo e fainu malama maso. Papa tiso atu swafta ma le alo ma le ngang. A watu ma awane ngalu o te yate o tau yaso umalawa. The Great Commission le au Fatu Tuu le au ngalu lue le tua awane ngalo le Great Commission. O le mandate tātou le na let us go and save the souls. O le whamoe moe tātou wō. Tā lai atu ma whono atu ma invite ngata mai tu tonu le whaoltanga. Loto te tele. E ui to tonu sa wanga ma popo ngā ma whaingata ma tau e munga ma upu whai a toi a meisu awate poli e leo oe lai whai ati ai o a urea e wo whasa wame iai wa wane ngano leo tu Fatu Tua meisu o te iate o tau yasa uma se yo o lava le unga ma na ia le promise He will be with us always. So be strong and be courageous in serving others, serving God, but you need to have a right motive. Sao ale nganga tato te whaia se mea e manuia. Ai asa se le nganga se vai tato e le manuia. E le isa vi inga le tua. Ai le manuia ai oi. Le manaia ia upuia tolu wa o mai ke riso in mata upulea. Ia sao le motive. Ia whaita ua mamaro. Ma ia e loa le mandate ua walawina ai oi. Ina ia ola se nganga mo le atua ma lona ma lo. Ia o le whiaula nei tai au ona tatu temi. E langona ua lavale whasoa mo tātou. A ia e manatua mea wa o ma iai talo whai a keliso. He is God of God. He is Lord of Lords. He is King of Kings. He is Master of the universe. He is the creator of everything. But He humbled Himself with love to serve you. Through His death, burial, and resurrection. Now, ua manuia I tātou. Ona o lana ngaluenga sa whai. Ia, nau Fatu Tuu ma le au whai. If siano le nei tai au, ia a o maia.
tātou wō ia laro, tātou a mata ian, tātou e whatino. Tono lo wainga to mā, ia a mata mai nā, sawi lalo. Aware, save tātou whanau, awar whatatali whanau a me uma, sole, mai. Ma nei alo tātou a mata I tono tātou ainga. Learn to serve, but not to be served. Tātou wō serve nei tātou tina. Na tātou whonoa I tina ma whanau. Ai ape a kao ese ia ta māma nei fo yaso. Model, Jesus Christ. Tuilunga o le vai apa whano ma le solo, ia soloi. O le model nai tauna o e tātou. A fia whani a fia manuia le ainga. Tātou whātai inga wa mai ke riso. Ia, ona manuia leo tātou, serve others. Pastors, ia, abe se ia mara tā pusa o tā ua o whaiwhi au, ma tangata maulunga, tā ua o matai, tā oi lalu. Wa aia ke liso le whātaita inga siri, tā oi serve tangata o le kālesia. Tā oi serve tangata le au ainga, ona tā manuia leo peo le whetarainga Yesu nei tā au. Manuia tele lau soifua au auna, ia sao le motive te au na ai le tua ma isi tangata ma ia fai ke riso ma whātaita inga ma moro I lau o nang ma wane ngalo ia le mandate le o tātia mai mo tā ua go out and save the lost souls for God's kingdom. Mi le swafo Yesu amene tātou whai le talo whaftai le tua I lau whamanatu mai oka o ia le tupo le langi, o ia le tua pule au na e whaia mātou, o wa e set lava se whātaita inga siri, o e whetalai na e saule laro langi, e le ina ia au na tangata ia te oe, a ina ia au na oe tangata, whaaftailo whamawalalo lo loto, pe ana e le whamawalalo no lo walofa, na laina e alu sa taulu se manu e le tau nuu mātou whaoltanga. Whaftai le tua lo soifua uauna wa mai moi mātou le nei aso. O lalo lava I mau ai malo, mātou o ese ia no mātou wha maualunga, ma le fia sili pei o le au so. A ia mātou serve lalo pei o oe, wa e whai loa le motive, e te tau ono whai eile o nanga ia sao. Wa e whai loa le tua le mandate, e te tau ono mātou woe whatino, ma ia ma e whai loa fo le maro o oe lava e te tau na whatino e lau nanga I ia oe whawawau whaftai lo whai o whataita inga le whaftai mo whamniang tu mauro vi inga tu mauro mātou whatawa ono Yesu Amene ia so I foma I manuia leo whafonga nei taia mai Yesu na usau ina ia au na atu ai le ina ia au na mai nisi atia the servanthood of Jesus Christ. Amen.